pai mokopuna. Kia ora whānau ko Nanny Kupu tēnei. Anei te kupu rerenga kōrero te Wiki. It's time for our phrase this week, and I brought my mokopuna with me who wants to learn how to speak Māori. We're just having a bit of a game. Still trying to learn that one. Anyway, are you ready, my moko? Ka pai. Whakarongo, kōrero mai. KUA PIRO. KUA PIRO. It's a point, it's a try. KUA PIRO. Ai, ka pai mokopuna. Kia ora whānau. And don't forget, you can catch us on our website, www.turangafmmedia.com. Kia ora whānau, a kina te reo, he pai tō kupu. Ano. Te kupu o te Wiki, proudly brought to you by Te Taurāwhiti and Turanga FM.